Ngwatanĩro ya Mount Kenya East nikio kintu kiria kithirite mayone ya Akenya na muno antu bara bumite rutere ruu na rura munini wa rais Professor Kithure Kindiki aumite akire kuwatanithia ntere umbere ya kuwatanithia kirima kiri kionde kenda thirikari ya Kenya Kwanza yithira ikiona watimbaru itana mbere kwarania na batwi withira maoni yaku iururia uchoa ntaira ya ngwatanĩro ya Kirimara tukiambiriria na Mount Kenya East yane tukuthurandite kirinteto cheweru thaithatu. Ngwatanĩro ya bunge Bomeru kuingata rendikiri ya mukaririte wo bakiwa hatio batethia. Kiriaro siasa DP Kindiki kwibanga kuthira kiwatanithia Kirimara akiambiriria na Mount Kenya East. Anabana bantura ya mugoti wa thinene nyuma ya kumatukwa ni aciaribo. Father Jackson Murugara kuthurwa ya muskabu mweru wa Meru Diocese ni Pope Francis. Ngwatanĩro ya bunge Bomeru ni bethirite nende baitikanire na kuingata mugambi rindikiri ya mukariri itiwo rindikiri ayukirie kanya kanyuma ya kuingatwa kwa John Mutunga ni abunge ba ngwatanĩro yu kiri musemano ira ba bunge babo ikite ntere cia Nairobi tugana arua rindikiri ethire nende akirwo tingwethirite akirutira ngwatanĩro ni ikiatumia bunge ba betikaniritie umuingata kuma kingwatanĩro ya mukariri itiwo. Inyanya cia ntuku na ronde ni karone bya bunge bagotirimana na baireba abunge kuma kuma kaunti ya Meru bonde na mugambo jomwe betekanirerie kumiraja gweta na mbere mubunge mugambire ndekiri omuruithania ate mukarigite wa okaire ni Nyankoroki abunge bangi baragwatirite twanya bakethwa bakirongeka mwanka bathurane kaire kire kwire bakokona gukuru tujukire nkoroki ndeka 20 kulingana kanyoni mtwetu na atwire mungejo wa bunge ibedro bakirotera mugambire ndekiruro tokarieku na kwa kuma ukarira gite na remi no tongeria are kwa miaka 2 no ndo bendrete kwithira bayikirwa ni Nyampongeri batone kintu kia mana kiwikumeria corona ku mwaka na jongije 2022 kana 2022 bunge ya 13 gotonya abunge ba kaunti ya Meru bakarire ndegoro na kwithira be muthura mubunge no thimenti raimda hu ya mukaririte wao ara batumikira kwa meri tandatu akina kwithira muthuruka ateku ara muthure mubunge John Mutunga orota karire gitengoro kia mweri jomwe ara kinyoba muthurukira ateku na rindekiri ara jukigite na kulingana kanyoni mtwetu oroto nengerete choite baba bagitwe etwira abunge bakethro betrimana jume kimeke twitete kwitha 11 shongo chiogoro kwithira bakeria ndeto cia kaunti ya Meru na Nyankoroki kwithira bethro mukarigite omweru amwe na kujulia tonya tutonge Kiripotera Ndoshero TV kumaje karone bya bunge kengina ngine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mungera kuma Kithure Kindiki ari kuyukia kanya kamunini wa rais nyuma ya Gachagua kuingatwa ni mbunge ya Senate nikwethirite gwena muthutira yu munene yo kisiasa Kirimara Gachagua nona kete kulikithio chamba bwawe Kirimene na rethirite aika micemanio kwa wentere chenyeri nikinya kumeneria thirikari untubo ndibonekete wachie Kindiki toro na we akiambiriria kwithira kiambe Kirima kenda kuthiria Gachagua inya kiumeki Kindiki na rethirite aika micemanio na bunge Bomeru Tharakanithi na Embu kenda kwithira akiwandatanithia rutere ruu mbere ya kwatanithia Kirima kiri kionthe Matidula ndio muthuraniri woronoro rwa siasa. Kirimara gya Gaiti iria ni kaunti cha Meru Embu na Tharakanithi na aria no kumunini wa rais Professor Kithure Kindiki aumite ni kumogwa kuria siasa ikuonekana kwithira igwete mwanki bunene baingi bakari bakionekana gwita giutati na thirikari ya Kenya Kwanza na kuonania batinganiri ni utongeria bwa rais Ruto. Government ine gusikana mantuma abduction otuka ayuthi batukuonekana ayuthi mbagutekwa na ayuthi ni bakura na nyani bakuragwa. We want to condemn in the strongest terms possible mantuja abductions ire igukara igeta mbere jora torona Muturi Justin agete taura mwana we are abducted na atona kimwankana ndi
bainoro mono korone ciao kwana ngwira baritire thirikari unda guku nikenda yomba utonyonene ende bara bathuri tanto nya baringire batari baunda ne bo bara twaringagira Raila ndeve nabo miaka iri na nusu mithiru amwe na bobo ntere yu ni imwe cia naria Rais Ruto ari ugwati mbaru bunene kagitaga siasa cia mbere ya kithurano gia 2022 na Kenya Kwanza kuona kura nyingi kirigiti kia urais na biu bingi bya nthiguru ya kutoka Embu 100% tupige kwa Kenya Kwanza ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto. Sawa sawa? Going to deal with those who have executed state capture, and we are asking all the cartels to be prepared for accountability. Mwaka muthiru mweri jwa 11 kirima mburaja gukunura muskabu mweru wa kanisa ya ACK kaunti ya Embu Rais Ruto nonekere kwithira na kagita gakomo kwariria kari abarabari mamburene jau jarajete ikinya ni munini wawe wa mbere Rigathi Gachagua na kwari ntuko inka yake nyuma yawe kweberwa gitine na kithure kindi kianywa muma inaendelea sehemu tofauti katika taifa letu la Kenya, na hiyo kazi tunasukuma kwa sababu ndio itaweza kutupatia nafasi ya ajira na iweze kutusaidia kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Vile vile katika mambo ya matibabu, jana tumezungumza mambo ya matibabu ya universal health coverage. Hata mimi nikitoka hapa saa hizi mimi nitapitia tariki 3 mwezi juju jwa mbere kaire mathikone ja mutana wa seneta wa mbere wa Embu Lenny Kivuti minister wa audit Ngugi Bamwingi Justin Muturi na aregererwe ni akadibara bejete mathikone ja ukuthoma ntumiri ya kuboreria Kivuti na nikagitene kara muthako mo wa ntele ubili Mwangi agwati utae untubura bwathuriti akadiba bakinya nkuruki Lenny, I've been given a message of condolence. I've been given a message of condolence from His Excellency the President, yeah. I have given my message of condolence to Honorable Lenny Kivuti yangu. Sasa mimi pale nimefika mwisho ni kusema nimepokea ujumbe niwapatie. Mnasema hivyo? Ha? Nisome nisisome? ni jamwe ja makarika jomba kwithira jatumite munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ambiria kugita michemanyo na akariba ntere iji cha Mount Kenya East jwa mbere juri njumaine ya kiumia gikinja kwawe ntere cha Mukothima. Kwa hili nitajua kwamba Mungu yupo upande wangu. Iri muchemanyo jura Kindiki aretete abunge ba kaunti ucio ithatu ni kuretikaniritwe ati Profesa Kithure Kindiki akambiria kuriunga kaunti iji mbere ya muthia jwa mweri juju kuringira Kenya Kwanza ndebe. But it's also about people to people interactions. Muchemanyo juju jwa Kindiki jwejete ntuko inka yake nyuma ya Minister wa audit Ngugi Bamwingi Justin Muturi kuorota thirikari nontu ba kugwata utae kwa mutana wa Leslie Muturi mieri 6 mithiru kagite ne kamandamano ja Gen Z. Muturi akiuga ati mutana wa wagwatine rwangirwa nthikiri NIS. I have personally served as my son was abducted and disappeared, and I was not sure whether he was alive or dead, making us anxious and leaving me and my wife and the rest of the family in turmoil. And the government at all levels has not been able to give me any explanation or reasons as to his abduction. Tudia kire kire otunyuene twanto nikethira ngwataniro eje guchuwa rutere ruru rwa Mount Kenya East konekana gukurukira michemanyo eje ya munini wa rais na kethira umbori bobo bwa Muturi bomba kurigiria ngwataniro eje. Masindumba Ntetone cha Weru TV.
Utoro bwana bathatu batuije na kamwaka kali bantura ya kadhima wondini ya mugu pa miaka 11 kende tandatu nena baraba takinya skuru kuma Novemba mwaka muthiru nibo kumakania bonene kuringana na aturi ni atithe watwana twa matukire ari kwirwa kuiyangu kuna weina bambani na ntura na kwithira haibateaniria hana ba barabonde barara omenende akarini bakwenda bethira betethu basoka skuru na kinya kurirwa antu akurara kuma guciarwo kwago ana baba baukurubwa mianka 11 kenda ithanthatu na ina kuma ntura ya kathima wadi ya mugwe bataro bagia na uturo bukireru arakinyamara kiago kiongerekire nyuma ya ithe gutoroka muci agichwanwa nwe aikirwa mpeni akithuganagirirwa kwijanguku aginawa ana baba nwe agutigwa aririkana atwikire mbururi akiriunganagia na nchobi kuma ntura kuthi irajingi ataririkane guchokera ana bake ara ugoro bumwe bakirugira twirio kanyomba kago kabire batigwa batari bantu akurara twarumirwe gya kuria twaca twatega twana twatega babanja ni twithira irio igutegurwa twauga tutege gukonyomba tugina thi guceria nku twathi guceria nku tugica twithira nyomba ekubia twamberia kugambu no oya aca gwitika na bare maca gwitika tukina twageria buingi boranga yarema ikina biramze kuma kagita ku ana baba bataro bakinya cukuru kagita kago karakanene bagigatumagira kwangana ntura bagicwira bya kuria kagita kaingi ana baba bararaga mpioni agakwari na kanyomba kago rira ringi bakarara ntere cia nthima nyombani itarikitie wakwa kuma ciana ino ikuberwa ni nyomba ni ciathinikire mondo anginya yakura itionaga na mationaga nginya bantu bakumama nginya kithomo kiao ni matere matana thi cukuru kuma indenu nyomba ya bere ciana ino ni managanitesekaga nuntu kuma rira nyomba no ya bere ona mbere kabe ambaro no matesekaga nuntu ngina tararaga ku maralaga monka ona gya kuria gutikio mathina ba magendaga nthima makambira maraga ngorobani iguru nyomba ti nyimbe nkuniani na mauria ngina makambira matisi ngina ni kwaria na maralaga kinya mari monka ona gya kuria gutikio bara mathie kwa muntu mekaraga na ngina magatukanika menga gwaku ni na kiao muno na twana tutu gante no boti twana tuti cukuru twana tutinda ethakani kuria membe pa mama maganenja nyomba ni abire riu twana tutina ngina tutina ethe itula lero ndegetie bole kumtethia twana tutu niremetwe ende atori baba bariuria thirikari na antu bawendi bwega bathungire untu bubu kenda ana baba baona bantu ega akumama irio na nkuruki bachoke cukuru ruka ni nkiromba thirikari ogwa no ibote igatethia ciana ino nuntu nkinya na kuthoma guti mwikirire mwega nkinya wanguo ni kurala nkinya mabotie makauga nkinyagia kunda makathie mamegendaga nkinya makengwa asimwa mametu mathungire maundu mama tairo cukuru ya ruguru riu makapata kuona muntu ngi matethia makapata kuthinwa cukuru nori makapata kuthoma makarungamia maundu mao antu mawendi mwega matethie twana tutu ana tugakirwa kanyomba ana gwega maturubari na kamuga gakurengi thirikari machuthiririe tukara gutethio nginya thaino matuikamba nene muno guku na magitura mambatitwo guku riu thirikari ni chuthiririe nteto eno tino twende gucoka skulu ni tutethetwe ni tuno twende gucoka skulu enkiripotera Weru TV kuma ntere cha kathima chera gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Pope Francis na thurite Father Jackson Murugara ya musikabu mweru wa Catholic Diocese ya Meru. Murugara urawachiaro mwaka 1979 turene ya Kamanya Kitharaka ambiririe skurune ya Muthito Primary ne thira kirikiria kithomo kia weke secondary kiri St Pius Seminary ntere cha kubu batiruyo na tungatite ntere mwanya na mwanka kuthuro kwa wera tungata kanisa ya Consolata Shrine Westlands Nairobi. Murugara agethira kiyukia kanya ka Bishop Celestius Mugambi ura witite retire.
Pomwe basi asabe kundikia New Dawn Meru ne bachumirite na kumene dio tongere bothirikari ya Meru bare ngavana Kawira Mwangaza na county secretary Kiambia Thero ni kuriana na wandikani bura batumirirwo ni mbondi ya wandikani ugwite nende Kiambia batukwithira kingo ni mbunge ya Meru no ntubo wachimitiratara yo ritingwe bwa wendene ya county ya Meru mutugwikare ana reportie kuthingatira gutirwa twanya twangu gyaja kaunti ya Meru ni county secretary Kiambia Thero turia twatumiritwe ni rwangi rwandikani no gwitite na mbere gukujiria mauge na bani bamwe bakiama bani undu na Meru bala bashumirite kumeneria Kiambia Thero bakiuga netite giutate na watho bwa kigatiba kuringana obisira karirite na nande bariuga kana bakoria mbunge ya Meru kuma rutha bagetera mwanka mweri jwa iri beje balete muswanda jwa kwemberia Kiambia Thero bisine minority leader kana majority leader na koro for a special sitting bugetere ni mwanka February rira boka recess ni onto sheria ni kubwa empower last year ibwa the recommendation cha governor eberia Kiambia Thero na nchamba mbele obisine no to incompetence na kuna sheria na katiba na korega obwete ka summons chenda ni assembly katiba county government act ni era amended nererio ne number 11 of 2020 okataka clearly assembly yeto number 15 subsection 3 A B and C grounds cha kuimpeach county secretary rio clear ojira cha kuimpeach governor kana deputy governor umeni recess boritere Meru mpangeje kenda youth beto antu babe na mawathe nekoro beto na akoro bona ngugi enyeshimwa beto ba county assembly twabwire bu impeach Kiambia Thero na ndari omwe bara baretete barugere ko mu impeach tukiarairia makosa jawe ibu ante mena ta wakarire zaidi Kiambia Thero kulingana na county government amendment 2020 section 11 around 3A 3B eriuga atire a county secretary nabati kweberwa obisine nontobwa gross violation of constitution na ito kuona constitution yato nombe etako megitanga otekweroro kuthije nonto public service mbondi atomeria na advertisement cia kwandikana ogwo cancel kingine borotete Kiambia Thero bakiugeta garia ria kuregana na twanya tutwanguge arita yutate na thirikari nene nigitumikira baugite kiumia twitite ntariki 21 Kawira Mwangaza neti ni kamite ya mbunge ya seneti gochokia bioria kathumba bilioni mbewe mbithingana antu bari na mawathe ni bangana nekoro ni bangana bethirite bakiandikwa thirikari ni akaunti ya Meru wamwe na uwejani bwa kandarathi Kiambia Thero mantu jara kuzithi contrary inyana thirikari nene itukuona barugerio ya Andresi ke governor impeached governor Kawira Mwangaza ntariki 21 next week neti mbere kamite ya cohesion kenda explain bwega ni ayuthi bangana ni antu bangana bena mawathe ni ekuru bangana baete included ke wandikani na ke the manpower ya county government na ne bangana kiribu category banenkeri contract kulingana na sheria ya 30%. So thayo kuga Meru bakaandikwa thayo go cancel advert ire thithitwe properly ne county public service board awe nanzo okuthoma script ire te kuthoma nyi senate inkwenda wamba gutwira inya contract ire chieza wa Meru county keja itithingataira 2/3 gender ire irairwa gintu kia mbere meja itibati kwithira jekieza wa people living with disability itibati kwithira chikieza wa women na igachoka ikaewa youth kuona inya munene okuneti seneti ataguchokia kiuria kiu nontu igukuonekana naja gutenjira itumika cha kuandikana na cha kuweza na contracts o muntu wa muchore atenda kumenya uria gaitwa ke report rande do shawero riakwa rieto ni mutuge kare gotone kanya gakonoka inchokerete na nteto ingi
safi na bora. Rhino Mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri, hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati, maisha safi. Rhino Mabati, Rhino Mabati, nyumba yako itang'aa. Rhino Mabati, Rhino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Rhino Mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino Mabati, Rhino Mabati, nyumba yako itang'aa. Rhino Mabati, Rhino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Rhino Mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino Mabati. Sasa hizo zote gani? Kwani wewe utoa wapi pesa? Hii ni ofa, hakuna pesa hapa. Changamuka ushinde na Ketia. Uko serious? Very serious. Mshamba. Obina. Siweke nini kwa tro. Wewe pia umekuja kuchangamuka. Wewe nimeona umenunua kila kitu. Chakula. Kwa hiyo hata juu kuna ofa. Changamuka ushinde na Hetias. Magari 7 za kushindaniwa aina ya Daihatsu Mira, TV, fridges, microwave, shopping voucher, school fee voucher, bundled products, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Raundi hii kila mtu ni mshindi. Kushiriki, fanya shopping ya shilingi 800 na zaidi. Changamka ushinde na Ketia Supermarket. Ama ushinde hapo ukiangalia advert. Inaanza Disemba tarehe 2 hadi Februari tarehe 10. Hetias Supermarket, a world of choice. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Twekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bya kwambirira ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegereji wa mbere. Turi na executive office tables kwambirira 12,000. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kenda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare miro na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwi. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kadhithiaja. Nionto bwante tonkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Ruangiro wa madaktari KMPDU ne bakuthethanika nditsesha bakiwa motungata ya moni ya kurema untu burabuletiti utungata boge mabomwere bawite kinyamara kira bakulukira nikiatumba kwenda kugoma tariki 19 mweri yokenda bedra bakithikirwa ritamoneki na riboti. Arigitani a gikiro gia clinical officers thini wa bururi ni marongoreretie kuiga miro yao nthi kuma tariki 19 mweri uyu ni mateta ngurani maria matakinyaniritwe ni thirikari. Kuringana na Moses Bayania uria niwe trustee wa muungano uyu arauga marigitari aya matigakoragwa na uvoti wa gutangigira arwaru wana wakorwa mari arivu SHA na kuga no nginya urigitani ungikwa kana gwitikirwa ni marigitari anene atheri. Bakomea kwamba rais wetu na kwenda muno social authority insurance umba kwethe kiruta ngui, lakini itwethiete twina makatel ndene ya ministry ya afya bara bombete kwethe bakiwa
clinic officer atiomba utumira SHA kurutira mwananchi ngui kana kuomba kumundumia nanga medical doctors peke yao na watirima ndene ya counties cietu tutena medical doctors bakwana na varia riu arwaru makarikagiria kulivira utungata kuma mivukori yao niguo matangikirwe ni clinical officers. Watirima level 2 level 3 level 4 clinical officers inasisi yake baiku kuwatirima kakita kara SHA yo twika igatumirika doctors yake ni kumaanisha mwananchi wa kawaida akagita kwa member wa SHA lakini hata chibitari atiomba kuona huduma ikabindi ombe kwethe akirira huduma na mbeca ciao cia mondo na varia watho uyu ugucungira musukumano wa arwaru thiini wa thibitari iria nene kuona niku arigitari anene mari kutheri kona na gia thiini wa andu aria mai register thiini wa KMPDC ni population nini muno thiini wa thirikari wa thiini wa health workers ni population itangivota kuona andu arwaru maria maroka thiini wa thibitari cionthe tundu ithagira medical officers thiini wa counties na office thibitari cia counties ni anini muno na ruso cio health authority kuria rutaga wira muno ni level 3 na level 2 na ni kuithagira doctors ni anini muno na ru ungiendeka gutumika SHA ni makoragwa services cia igitura ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Bomu ba ikuru kuma mwembe ne bumirete na kwira atongeria kuwata ikuru njara maturene bakiaribo wete kundi biondi bikunyamara ndakinyabye na mathina kathombo ntubara butumite bakera atongeria bo bedre baibarikana Martin Mwambi aina antatonkuluki ekuru kuma mbari cia kare wandia mwembe ibetete mbitwa kiria tongoria ba ekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kwebumeria na kubagwatira kiri ikundi wegwe kiao weje kiri agekuru baba inua mama kale utongere kanyamu kanini tumbe kuigania kagina gakega kara tukaombaga kurura mirungura undi o mugekuru akona gintu gya gwiteria ongi akeja akona gintu gya gwi mama wetu Susani Mwindu twamudurire na heshima rinene twarairaga sura kubua na twamudura twamunenkera gite kiu na wendo bunene muno na twaraukite rukiri runene muno tukimudura ni aririkane inua mama ona kinya kare kwina ikundi bingi muno na birete proposal na tutarwegwa macokio no mariku no akatukumwegwa TV ni bora tukumwegwa kameme na TV ni bora guterania na kare titoregwa tukirerete ogu na toririkane turumwe kanyamu kanini na nikenda tumba gukiria gikundi no nturai no kumete muno kuringana na ekuru baba baruthite ikundi biao kenda gukobithanagia tubeca tunini kenda kwigwatira indi amwe no gutubeca tutoto tiko bakinya no aku tio tukaraga ekuru baba kinyaniru ao na bara barire thina ya kumenya ati muntu no eswire na njara jiae naga faulu tio atukaraga kare akwasa busibo twikaraga ndi tukoranira muntu siringie kana rimwe tugacoka mbeca tukaiga ikori o mwekuru akana gantu fulani ungi akana gantu fulani tukagwa tulethe mweri ucio ungi na Ndayana Mbuba kwina wakaba wanja kwina mama county tawe Susani Ngugi Muhindu binde twabulomba na njira ya githio gwegwira inua mama ya kale kiao butureterega o muntu gantu kanini tumbe gukuria gikundi giki gietu bakiongera bauritie atongoria tabura mubunge Susan Ngugwa Mwindu na nkinya atongoria bara bangi baekuru kwibumeria na kubagwatira twambiririe negana ndaino ne twitaititie ma lakini kuringana na maboboreku botureterere mbura na mibango ya turabangite irio ne imbo mojionde tio na mbeca iria twakobire jiage kuru tutikuma tugaicokia atia no kiriro kiri ngai no nto mimera yonde ne miumo anake turarigirite mundani tutena pay slip turarigirite mundani nto ne biumo tukauga atire tukera antu betu baba ba thirikari baba ba tukudura ni batwegwire kiao beje batula no njekie no tumbe gwikiriria muthia bariuga no ntu ige kiumo kumania na wagi bwa mbura ikyo gitumi bakuromba utethio no ntu menda yawe tire gintu tayo mundu turayita gucokia kenda tuitaba tukoba leo tuliranire ao utemto huwa inakyo gutonge huwa inakyo katwera ne runtu ribu kadi una masoka masukuru tuliro thogu
tole tuteje ntugeje amunde tukimenyaga no ikojiala tukataje na majaji ya mweri uyu leo turi mweri uyu ungi tugite atia tuje tucokie lakini ona ucokia mweri uyu kungi ntakuona. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Makareka ya kuongeleka kwa murimo yo timbi ni yetete na mbere kuingia kaunti ni Amiru mno nture ni Anchori Borobo East akari ndibore tuochie bone na murimo yo na kinyakuria ntaira chewikaria. Atongoria bogima bwa mwere bwa mwingi kuma Bore East batongoreto na abitha kuma Rwanyiniroro kuma sub-county ya Bore East Catherine Kendi ibarutanite anto manto megie murimo wa kibaraka na timbi ora wethirito gitamba mono nterino na mono ntere cia Ruiri na arua tugukurina kuhamasisha community yetu aja Anchori Boro Market kuhusu manto ja murimo jwa TB. TB murimo jora chombeke kuambukizwa kuma mtu omwe wetake mtu onge kupitia hewa. It is a communicable diseases kumaanisha mtu nombe kwethira ena juno ongejo akagwatwa ijo kupitia kuwa anakoa, ana sneeze ama hata through singing, through talking. Kwa hivyo sasa mtu onge naombe kuambukizwa kupitia hizo droplet zikitoka kwa mtu mmoja hadi mwingine zikiweza kuingia kwa mauri jawe. Timbi teorogi, timbi murimbo joko trito na joka abua kabisa. Bunga ake mtu athingatira maagizo jara kwe wara chibitare na akomba kunyenda achia yabora ibatere. So itukwera antu beto bakameneria antu beto kana babatenga inwanu oronatha. Ibombe kuba support na bombe kwethira bakimenya kupitia gocia gikombe kana skare kana gechiko ba utumba kuambukiza mtonge uyoambukiza wa through hewa there's droplet. Ikithomo kira kibangani tuchubwa Ruire location Generous Mugwika ura kugeno ikumania na kuongereka kwa ikuono ntubwa murimo uyu ituronire ni ntubo bwega no ituronire ne community yetu kwina ntu tuthikite baire bathatu bajetwe ni timbi na ituje timbi murimo jo twina ndawa na jo kabwa na thirikari ni rungamirite mantu jaja kuthimwa ni utheri kunywa ndawa ni utheri ko tuona ni ntubo bwega twike mucemanio antu betu belezwe kana bamenyithwe ure murimo jo kugwatithanwa murimo jo kariatia na anywa ndawa akabwa na ura jomba kugwatithanwa kenda ntura yetu mba gukara bwega no MC wa Ruire rwarera Felix Kithinji ntuna kuyirite kithomo giki na gutisirire murimo jo timbi jwingite muno naja gwetu na kira tukuthie na civic education antu bamenya murimo jo timbi murimo jo bujaga na kutho wachitwe tikirema kana te ibo murimo te ibo na kira tukwaraire muri tukugeraia kana antu bakugeria gwitanwa itubaitana ati kinyoke thoro wachitwe murimo jo timbi ukathikira ke daktari no kanyonda ora kubatere within 6 months no kubwa na boba mwa bakari baraba mukirite kithomo gike bakiaria ibonanite kuganiru kithomo gike na nkuruki bagatambia nkuma kiri baraba taomba gukinya na tugeta tugita na bangi atukura ibwaga antubogima wa mwere no ntuba tushemidania nturaje Anchori Boro ntukwere narua tukugurwa mono ba tutitana mantu ja maingi jege murimo jwa timbi itukwirwa ora itukwitana twerwa ora jotamba na ora jotana yana antu na ndikira tukuria antu abete bakaimenyere na nikenda tugakara bwega so gori ankoromba antu bombe ikuthingateria matanje twerwa bombe ikunywa ndawa na bagakira murimo timbi murimo jora kuma Ruire rwarera gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Weru TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Abiashara bamira ntere chia pumwa Nairobi ni bumirite na kwenda gavana wa Nairobi Johnson Sakaja gukumira na kuonokia kiani kirabairike kubukorera mira bakiwa kwina mtu kiombe kwenda kwithira akiukia kiani kiuna wakao biashara babara bukana na muthoro bwite kiani kini kio bakienda thirikari ukionokia na mpoi Antone Kathenya na ripoti Endia bambira ntereje pumwani siliamu ja Nairobi ni beumirite kumenine kila bakugani kateas bamwe kumaki thirikari ya kaunti ya Nairobi kugeria kujukia kiani kila banenkero ni gavana Sakaja na kiani kila kidhireto gitumirwa kubokorera mira ile kuma kaunti ya Meru abuta Sakaja woto wake wanja kuri antu bainge batonyerete kiwanja ge bagethia kiwanja nikio gwatwika mwana injora ero kiwanja barabarene mwanga thai atakiona
sababu nimbi kiwanja gwe kiare kia biashara kuri antu bamwe beta bakaeti antu mbesa kenda bakatubanda guo. Muthenya wa igulu kulari na nkuchenio nene kieni-ini giki nyumia mabisa ba kaunti ya Nairobi amwe na polisi gukinya kieni-ini giki bakiendaga kwebia biashara baba. Kulingana na biashara baba Bamira, kiwanja giki kiambirie kwendirwa antu baria batiendie Bamira ntere ino. Kwa ulengo era sakanja atwerete kiwanja nakio lengo une karete agete kuritango yondo kwena makatero woya mbere yogumete kiwanja ene kiu kwatweka kama kwenderia antu kiwanja ukienda wakaganto kausi kiau uretwa ngiri 10 uretwa ngiri 20 uretwa ngiri 30 na mbese wirerewane antu bathatu. Endia baba Bamira lini baruti governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kuthikira kirilo kiao na kuija thokoni ino kubathikiria. Nina nkuao itokwangaizwa na tore na antu beto amero banene mboro nariko weta ndegendi ao weyo tothikeri kianike moko tosumbora ni monjaluo na kele kanda weta ndani kele weyao na taitumu nawe oni demware oku ndaweta tumeta mosie yomwe eyo ototethie kono tobweta komigeke kathira wareka tokwengawa rumoro faindikite kianine ki ngacokia ngatho muno nontu basakayo twakianiki nontu kianiki gitumite mono kware mono kwathoma twacuno kianiki ningethora ndi nyuma muno ngwire murungu ibwa nontu basakayo twakianiki na twamuringira kura eita rionthe ria atwenda. Mimi naomba Bwana Sakaja afanye vizuri, akuje kwa soko mali alitupea kiwanja, ajue wana biashara wa ukweli na wafanyi biashara bandia. Wale wanajifanya ni wenye biashara ya miraa, lakini kazi yao ni kutaka kuiba hiyo kiwanja. La sivyo tutafanya maandamano mpaka kwa ofisi ya Sakaja. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Muthia nteto chiwero nguchokere nkatho no ntubo kuthwa watandrite na uni na nkatho chia mwanya kire bora bonthe bakinyanditie nteto chia utukubaru aria mone mubango yo aro siasa muno to mathithi ukari Purity Richard nani Mutembe Edward. Good night and God bless.